mogu slobodno reći, mi smo učili u školama, što nas nisu učili u školama. Da li je vama Sveti Sava zapravo simbol i našeg neobrazovanja, kritičkog nemišljenja i prihvatanja zdravo za gotovo ono što nam je servirano i jedna zabluda u koju smo decenijama verovali? Da li ste kroz njega pokušali, a to ćemo posle detaljno o tim neistinama o Svetom Savi, pokušali da nam skinete mrak sa očiju? Sveti Sava je danas jedna od najzloupotrebljanijih historijskih ličnosti u našem uređenju, našim političkim borbama. Njegovim navodno likom koji se veštački kroji, u stvari se štite neprogresivna rešenja koja osobito nameće crkva i pojedini politički krugovi, osobito velikosrpski nacionalistički krugovi. Sveti Sava nije bio Srbin, niti je bio velikosrbin, niti je ikad rekao za sebe da je patrijarh ili nadbiskup, arhijepiskop svih srpskih zemalja, nikad nije rekao da je pravoslavac i tako dalje. Sve ono o čemu govore ljudi koji učestvuju ili su učestvovali u izgradnji kulta Svetog Sava ili ga danas upotrebljavaju i pokušavaju da ga nadograđuju. Sveti Sava u suštini nije ono što se uči u školama. Sveti Sava nije stvorio prosvetu, Sveti Sava nije stvorio, izgradio nijednu školu, on nije stvorio nikakav školski sistem, on nije opismenjavao narod, nije ni svog oca Stevana Nemanju opismenio, on nije književnik, on nije teolog, on je bio hrišćanski nacionalista. On je tom narodu Evropi pripadao. Sad ste vi otprilike u jednoj prosto blažiroj rečenici pobili sve ono što nas zapravo uče. Evo sad, ja moram da idemo od nekih, koliko ste vi naveli, 4-5 neistina. Od toga da Sava nije tvorac prosvete, a mi imamo svetosavsku himnu, imamo slavu Svetog Save koja se obeležava kao školska slava. Kako je to onda se našla veza između ta dva? Sava nije izgradio ni jednu školu, niti je izgradio bilo kakav školski sistem, niti je stvorio nikakvu prosvetu. Prosveta je budistički izraz koji se stava upotrebljavati tek negde od 18. veka u našim krajima, i to osobito u Vojvodini. Dakle, Sava nije ni znao za reč prosveta, on nije znao ni za metafiziku, nije znao ni za teologiju i tako dalje. To su sve izrazi koje su već stali da se upotrebljavaju tada, osobito od Abelarda u Parizu, ali on za njih nije znao. Dakle, Sava nije stvorio škole, niti je stvorio prosvetni sistem, niti je stvorio univerzitet, niti je ikada na bilo kakvom univerzitetu bio i održao jedno predavanje. Dakle, on to nije učinio. Prosvetni sistemi su postojali. U Evropi u njegovo vreme ima na desetine univerziteta, a da ne govorim u islamskom svetu, gde ih ima mnogo više, pa čak i papa. Jedan od papa, on je 999. godine, recimo, opisao arapske brojeve, kao indijske brojeve u ono vreme. To je Lav II. On je bio student na Islamskom univerzitetu, to je najstariji diplomski univerzitet na svetu, Al-Karain. On je u Fesu, u Maroku. Osnovala ga jedna Tunižanka, ćerka bogatog trgovca koji je ostavio svoje bogatstvo dvema ćerkama, pa ona podigla univerzitet. On i danas tamo postoji. To je prvi diplomski univerzitet gdje vi kad završite univerzitet, vi dobijete diplomu sa pečatom koji pokazuje da vi nešto znate što ste tamo naučili. Veštine koje su se tamo učile i onda prenete u Evropi zvali su se artes liberales. To je 7 disciplina koje su učilo širom Evrope i to je u stvari ovaj papa naredio da se prenese kada je završio studiju na Islamskom univerzitetu, onda je prešao ovamo, postao je kasnije papa, naredio da se čak i Koran prevede na latinski jezik, što je radio Herman Dalmatinac iz Koruške i Robert iz Čestera, ali mnogo kasnije, već posle njegove smrti, no svejedno, Sava nikada nije čuo za te predmete. On nikada nije bio ni na jednom univerzitetu da održi predavanje. On jeste turistički iz drugih razloga putovao po Bliskom istoku, ali on nije održao nigde nijedno predavanje. Ali je bio sjajan profesor. Ja sam čitao njegovo predavanje koje se zove, kako ga je preveo Atanasije Jeftić, na sjajan hercegovački srpski jezik, sa starog našeg jezika. Sav je bio odličan profesor. Dakle, ali on je predavao patricističku verziju hrišćanstva. To vam saopštavam i u to nema sumnje. Ko u to sumnje, ubiću ga. Odmah ide anatema.
To je problem pravoslavnog hrišćanstva, što ne trpi sumnju, što ne trpi rivalitet. Odmah napada, odmah iskorenje. Mi uglavnom čujemo kako naši sveštenici govore o tome kako je baš pravoslavlje, za razliku od drugih, tolerantnija. Nije uopšte tolerantno. Pa ne bi se zvalo pravoslavlje. Čim se zove pravoslavlje, dakle ortodoksija, ne može biti tolerantna. Naprotiv, ona je vrlo šizmatičko. Znate, a u ostalom poznato je, mada se u tom u školi ne uči. Kada je rimski papa odnosno Inočentije III. Zatražio da od Stevana Nemanje da mora da krene, zatražio, nije ga molio, zatražio da mora da krene protiv Bogumila, koji su već bili vrlo razvijena sekta. To je prava naša slovenska hrišćanska interpretacija bila. Uopšte nije zavisela od grčke interpretacije hrišćanstva, da mora da krene u krstaški rat. Sava je to zdušno prihvatio i nagovorao svog oca da se u to krene i oni su krvavo istrebljivali Bogumile u Raškoj. Nešto malo su kačili i Bosnu, ali je Bogumile u Bosni dokrajčio Stema Lazarević, to baš u Srebrenici. Jer je dobio na poklon Srebrenicu od mađarskog kralja, ali je ovaj zatražio uzvrat, pošto je bio krstaš, zatražio Stevana Lazarevića da pobije sve preostale Bogumile. I tako su oni nestali iz naših krajeva. Dakle, pravoslavno hrišćanstvo uopšte nije tolerantno, pa čak i kada pogledate radove, recimo Amfilohija Radovića, Justina Popovića, s kojom gotovo mržnjom oni pišu radove, tekstove protiv pokušaja patrijarha Germana, koji je neko vrijeme bio šef Svetskog saveza crkava. Mada Svetski savez crkava su stvorili protestanti, a nisu katolici i pravoslavni, pa su naknadno ulazili i islamske struje su unutra ušle. German je bio tu i on je pokušavao, naš patrijarh je pokušavao da stvori neku verziju etičke zajednice, gde se mi etički slažemo u pristupu kako bi trebalo da postoji društvo. Stojan Krstić je pokušavao kao jedan od blažih oblika teologa onda da to postigne. Nije im to uspelo, ali ekumenizam je toliko omražen, dakle popuštanje, detant što bi rekli političari, to popuštanje i pokušaj nalaženja zajedničkog životnog principa, neke platforme da sve crkve zajedno rade. To je toliko na nož primljeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi sve do danas. Ona odbija ekumenizam, ona odbija približavanje jedno drugim. Ali to je u mnogo čemu razvijano na zapadu. Ja sam ovu knjigu, ja sam napisao za 2,5 mjeseca.